UMLA berim ke Nongstoin konstituensi ubak Makmelan Bersat bad UMLA bertemai juga NPP pelami nakseng kongres ubak Gabriel Walang kelapan pau bagi yalong yateli kawai haka parti naga banta ban peniang ukurtong MDC na Nongstoin ubak dresser marngar ya kini kita ginong yalam ke NPP kelapan pau ke jingkran bagi nompat hai kubor hadin bagi lapan deb jing tap kerteng DC office Nongstoin pengelok media ke juni katong juga parti NPP hak di election MDC kalong kum baga diskons kalong bawa si kata en penne ya kata dalam kadang kijing pen baharu en pen bahar kat kum kabania dedur kat kum kadustu kerti ke bejulong bawa si kata kanong rim juga parti NPP nu sedang ni pan pakat kerpang ya ke jinglong kerpang juga ripai pang setilam ini juga ring dia pad nagaling ko nga kum presiden juga parti nga sengoban kerpat ya ki paidba juga Nongstoin konsumsi juga rambrai motion konstitusi ba hagani election aja apulai pila penil ya ke parti NPP na bawa district ke jumi pan nga kerpat juga ba hagani election sengop happen job ko lai tuli pat katakan long kadak panging ya don benta ba kasoka ka basin siapa ko jalan megala kabapat hagani kimi ki speculation kimi kijing yalam baklahan yang tai panong ba uba Makmelan Bersat emeli berim punya trilang buat kaki kajinga trilang jong ibat ka MPP ngaling ngeding nongseng ke MPP panong spai pan ngakwa ban yu iba man pan penti kena ba kipaj ba jong ka West Coast District menta kenji di MPP dia kan igi dostu kiriti kata gadi katong ba kamat ge jong banang pen bahas susu banang pen scam susu bad lada ukani dir jungi pihak kesan ipajak konstitusi ngingin ya tailang baik ai bangim patla ban pendap hakini gitem gibala dap en pendap mentah te kentang ya wai ngai kule kerpang iki pajak yung konstitusi ge jungi rambrai ban motion road wat num sengap ya ki kentin basu yalam bakala ban ngar kerpat ju bang inde ban sya yalam da gajing sengau lada ka jaj ben riu ka susya yalam da gajing sengau nginum poi syai Henry haban bisa. Kai galanti ke bab hatam bad nang nungi de ban yaj. Ban long uksiang bad kasoka megela ban wanra ya ki kampun kai papu bad stik jung. Enga kerpat ba ngim de ban sengap ya ki cingsya alam bakala. Don bahagi ba pen batai nam tajunga. Hayo hat phigi ya batai ki ong ba uba Makmelan menta ula bande kongres. Ki ong ba uba Makmelan menta ula bande WSPDP. Yang bawa Makmelan ula bandai BJP kata gadai tang kijing batai kijing muda tengah kuat ban persyai pan clear ya ke confusion juga pai ba apa persi Nongstoin ban agak distegi ba gawai ba nga ngadai NPP ngadai Nongstoin lara job ke NPP ha Nongstoin ke ke buram jongi ngatai la bandai ke buram nongkong jonga ke NPP Nongstoin miswa empadon AUM tak hamla ni benden aja kata election ngiyale ni pensutu i pai ba ni yo i kata ka parti ka bala ban yalam ni ke siap ni jalam ni tetang ta ku sebut ku le visi hajar ni aga sebenai play pai ba ta di press ba wan da si berkaji ku play ko kerpang ni pai ba aku bagi la penjob yang akan ka election mari peladap arai menta bre ki i bangadeng sedau ni ulama NPP kadai kalama jong karoi kapar po Nongstoin ibamak ilale sibun ke ban ngayu iba ladon kam bandon bat ka sorkar na kanta ban yo penroi susu ya ka Nongstoin ke jong kadang sa pun ba ki jing ki ba kan pa ba Nongstoin juri ki ya tando ya ka bagin sabatai apo ka kanvas election la syai ka ba mengilaingon la syai ka sini ngin sa yang anti amada yo Nongstoin ya ka ba pensutu pa ba ya ginongren kabalay bagi hab don bar NPP bat balay menta PUE bagi yatli ngam kwa bagi pa ba Nongstoin ken sutu bakla kumbaong ibana max ba ngimdon kata gaji ngari jingmut ni ada jingmut na ka benta karoi ka par jong Nongstoin ni kerpat soret ipi ki pa ba Nongstoin kumba ngingi yatli na ka benta ka jingba jong Nongstoin to phiru ka ju to ni yatli na ka benta ka jingba jong Nongstoin karoi ka par jong Nongstoin ban punjob don buram ya i bali dresser marngar bai deiru i kandidat jo ke NPP basen syaru dai ke NPP bat udairu kandidat ku ngong jong ke sarkar lada ujob u kandidat baka bu ke sarkar ngangets kam baka Nongstoin karoi kapar ka baha kamiat
kan sa yu shibun. Kabli shibun.